إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala, sumpatan tanong panagyang kutua di tanong di kambendingan na sagyang kutua mga haditha arba'una an-nawawiyah. Gengge mga bendingan tanong sagyang kaya di tanong di pamang balal na mga video ipag-post tanong sa social media lagi dagyang kaya Facebook na mga kakampatubin na ya ausen mga urip na Allah. Na man nakabugan tanong sa bendingan maurip Allah subhanahu wa ta'ala na gyang kutua hadith ikalima sa gyang kutua kitab mga hadith di tanong di discuss arba'una an-nawawiyah maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa aya ikalima hadith nagyang kaya hadithu Aisha radhiyallahu anha an ummil mu'minin ummi Abdullah عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Ayamanan yan na miyakatitian si ko ummil mu'minin, inaw mga mu'min, ina o Abdullah, ina Abdullah, agyuto so Aisha radhiyallahu anha. Pitero yan, pitero o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa radd. Sad natigiyan sa shay, sad natigiyan sa tao ang bagusi ko agamami ma laysa minhu fahuwa rad. Sa shay sad na tigu Rasulullah sa bagusi ko agamami sa shay diw na tigyan pad na fahuwa rad na dia tigyan ketarima mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Si ko kaya panutulo no Muslim sa gangga na hadith na aya ko nagapaw kitaon na man hamila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Sad natigyan sa galubog sa galubog laysa alayhi amruna ada sugu na meron maana da pandu na meron fahuwa rad na dia tigyan ketarima atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kana hadith na gina ni miya kalala dalil si ko di ka kepakai o ba kambu baguisu agama Islam mangurip Allah nagumia kalala na dalil sa di ka ketarima o mga shay apim bagusi ko agama Islam mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ada dalil yan mangurip Allah. Lagi dagyang kutuwa girawan na dinggil bakno sa baad ko mga tao lagi dagyang kutuwa kap maulidan nabi kap celebrateran ko kinimbuatan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na padanan sa mga shay ada dalil yan na miyatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udina ubanian miyang galabak nagu sa mga sahaba ridwanullahi alaihim siran mga tawa labi ang matao o kaya pagintaw Rasulullah ka mini pumasairan nagumilairan na daam yang galabakiran shay aba mipantag sagyang koto kapembetui sagyang koto maulidan nabi uli na ba soal sala-sala sagyang koto kinimbawat angko nabi sallallahu alaihi wasallam mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nagu penemen mangurip Allah nagyang kotok na di kang gilabagi kita kano pada muslim sa kapsilibritan yang ko banyambu birthday na kira ko na di hisar ka barang-barang di mamagana
sa aya ka pipikiran niya nun na paduto ko agama na gitu na galbag ko to adalil yan si ko agama Islam mang urip Allah subhanahu wa ta'ala na sabab sa katunon na karina nagudalil si ko agama Islam sa banyan na kakapakay o di na banyan kabaluya isusugu agama Islam na may sabab pro mang urip Allah subhanahu wa ta'ala na di ka tarima mang urip Allah subhanahu wa ta'ala na sabab ko di nga katarima mang urip Allah na sukang galbag ko na padsa kadustaan si ko Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa sitanubok man tuwi sa diyan ka, kapag ganyan ko suara ko sa diyan ka iya makampata video na mawrip mallahu subhanahu wa ta'ala.